سلااو ڕێز من دەخواست بە کورتاسی لەسەر پێشکەتێن کو لە کەرکووکێ چێ دەبن بە تایبەتیژی پشتی هەڵبژاردنە هەژدەیە کانونێ یا ساڵە دەربازبوویدا کو هات پێکانین لەوێ درێدا مەدیت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 5 کورسی ئانین و لە ئاستێ پارتیاندا پارتیان کەرکووکەدا یەکەم بوو و پەدەکێژی 2 کورسی ئانین پارتیاندنێ 5 پارتیاندنێ کو بەلیستێن جودا چوبوون هەڵبژاردنێ تو دەنگ نانین و نەهاژی حتا نەها تێمەراخکردن گەلۆ پەدەکە و یەکێتی و کریستیان یعنی کورسیا کریستیانان یا کۆتا کو یەک کورسیا دکارن بە هەڤرا ئیتیفاق بکەن و هەگەر کو دەنگێ تورکمەنێکژی ئانجی دەنگێ عەرەبانجی بێ سەرێ دکارن وێ دەمێ نە کورسیان بینن و دە ئەنجامێدا سەرۆکێ پارێزگەها کەرکووکێ قازانج بکەن دە ئالیە دنێدا تورکمەن و عەرەبژی وسا دخوازن ئانجی وسا دفکرن وەکو تێزانین کەرکووک هەرێمەکی هەستیارە نەتەنێ ji بۆی پترۆلێ و نەتەنێ ji بۆی ku دەناڤا مادەیە ١٤٠دایە وەک پارێزگەهەکی ناکۆکی لەسەر تێ هەژمارکردن دە هەمان دەمێدا ji بۆی ئیران و ئەمریکایەژی هەرێمەکی گەلێکی حەساسە بەرێ بەریا ریفراندۆمێ کەرکووک دەدەستی ئەمریکیاندا بوو ئەمریکیان دە ڕاستیا خۆدا کەرکووک لە هەمبەری هەر کەسی بەکارتینە یعنی بەدەستێ کوردان لە هەمبەری بەغدایێ و تورکیایە بەکاردەینا لە هەمبەری ئیرانێ بەکاردەینا و دە هەمان دەمێدا بەدەستێ بەغدایە لە هەمبەری کوردانجی بەکاردینە لێ پشتی ریفراندۆمێ کو بڕیارێکی خەلەت بوو ژوێژی خەلەتتر کو ریفراندۆم لە کەرکووکێ هاتکردن هەم هێزن عسکەری یا حکوومەتە هەرێمی کوردستانی یەنە کەوپەدەکە و پارتیاندنێ مەجبور بوون ژەور ڤەکشیان و دەداویێدا حەشدی شعبی بۆ حاکمێ سەرەکی یا سەربازی یا کەرکووکێ ji wê demê heta niha em lê dinêrin stratejiya Îranê ew ku xeta Kerkûk, Telɛfer, Mûsil biparêze û di wê xetê de bikare be pirekî çê bike di navbera Tehranê û Şamê Tehran û Dîmeşqê û niha devan rojane de ku hêrişên Emerîkî çir û pir hene li ser hêzên serbe Îranê li Sûriya û li Iraqê de melê nerî di heman demê de hewlekî Tirkiye heye ji bo Kerkûkê çend roj beriya niha serokê Mîtê İbrahîm Kalin hat Bexdayê û li Bexdayê 4 saetan zûtir ji dema xwe derket bê ku daxuyanî bide xuya kir û çapemenî jî tiştên ku dizekirine nava çapemeniyê da jî dibêjin ku Kalin li Bexdayê de encamekî pêwîst negirtiye bêguman dibe ku ajendaya Kalin ne tenê Kerkûk be lê piştî wê me dît bi 2 rojan vê carê Kalin li Hewlêrê serê xwe deranî û bi serokê pedekê Mesûd Barzanî re hevdîtin encam da yeneke Sûre li ser vê yekê ku mafê yekêtiyê serokê parêzgehê bedest bêne û ew hazirin di serî de be pedekê re û piştre bi hemî lîsteyên re lehev bike bêguman Emerîkî wê demê di demekî wisa de zêdetir mijûlî karekî dinêne ew jî ku ew e di sîbera şerê Xezê de îstîqrar li herêmê çêbibe û kes û aliyên ku naîstîqrariyê encam didin ew bên tembêkirin an jî dersekekî bidê wan e di vê çarçeveyê de zêdetir mirov dikare bibêje Emerîkî niha êrişî ser Husyan dikin li Yemenê
و ئێڕشی سەر ملیسێن ئیرانێ دکەن لە سووریای و لە عراقی لێ ئەمریکی لە هەمبەری ئێڕشێن تورکایە و ئێڕشێ ئیرانێ بۆ سەرکەسێندنێ بە تایبەتیژی بۆ سەرکوردان بێ هەڵوێستن و ئەمریکی مداخلێ شەڕی ئیستیخباراتی ناکەن و ئیران دەخوازە ببێژ ئانجی ئیدعا دکا و پەدەکە دەستێوی دەناوە تلیێوی دەناوە ئیستیخبارات و لەیستۆکن ئیستیخباراتیە ئیسرائیلێدا هەیە بەوێ سەدەمێ ئێڕشان جار ناجار ئەنجام ددا ئەمریکی مداخلەیە vێکێ ناکەن ji بۆی ku de stratejiya ئەمریکان de de siyaseta ئەمریکیان de مداخلەkirin û destwerdan di nava leystokên îstixbaratî de nîne û naxwazin ew bikin. Yani kesên İsraîlî jî ku berastî li Hewlêrê hatine hedefkirin berê Emerîkiyan helwestekî wan nebûye. Yani ئەمریکی ئالیگرێ wê nîne ku leystokên İsraîlî divê herêmê de hebin ji bo ku dizanin leystokên İsraîlî li Iraqê û li herêmê de xetê sor e ji bo Îranê û Îran wê demê helwestekî nîşan dida. Loma jî alîgirê wê yekê nîne û mudaxele nakin dengê xwe jî dernaxin devî warî de. İran siyasetekî wî cuda heye bêguman yani siyaseta İranê wek siyaseta Tirkiye nîne. Siyaseta İranê yani li du waran da cuda ye. Ji bo ku İran bêminet e wek Tirkiye nîne hêzê wî li Kirkûkê hene wek me got dewarê eskerî de Heşdî Şeعbî heye û dewarê kîtlê û cemawer û xelk de yekêtî ye ku Partiya Yekemîn e li Kirkûkê û xala cudatir ya İranê bi reva jî Tirkiyeyê ku li ser bingeha etnîkî û li ser bingeha mezhebî siyasetê dike li herêmê yani li ser bingeha sunnîgerî û li ser bingeha Tirkçêtî bi Tirkmenan re kar dike û dixwaze bi wê rengî siyasetê bike İran ne wisa ye. İran di heman demê de amade ye bi Tirkmenan re û bi Erebên Sunnî re jî kar bike û kar jî dike. Yani ew nayê wê meعنayê ku Erebên Sunnî li Kirkûkê hemî dûrî İranê ne an jî Tirkmen. Bi rewa jî wê Tirkmen bi taybetî jî yani rast e cebheya Tirkmanî heye rasterast girêdayê Tirkiyeyê lê cebheya Tirkmanî hêzekî wî zêdetir nîne. Yani hemî Tirkmenan du kursî anîn kursiyek ya cebheya Tirkmaniya mirov dikarê bêjî ya aliyê nêzik Tirkiyeyê lê kursiyekî din ê yên aliyê nêzik Îranê ye. û piranî Tirkmenên Tel Eferê û derdorê Kerkûkê ji Heşdî Şeعbî nizîk in an jî mensûbekin di nav Heşdî Şeعbî de loma mirov lê dinêre İran ew kar jî ji destê Tirkiye derxistiye. Ya dinê derbarê pedekê yani bêguman pedeke ji berê de jî berdewam xwastiya heta lehzeya dawiyê hevdîtinan çê dike îro jî hevdîtin çêbû bi serokatiya Fazil Mîranî wefdekî pedekê çû ew ê çû debaşan baregeya merkezî ya Bafêl Talebanî û bi Bafêl Talebanî û wefdê yekêtî re hevdîtinek encam dan lê me li daxuyaniyê wan nerî li ser Kirkûkê tenê xalek heye. Kar bêkirin ji bo ku parêzgerek kî Kurd bêdiyar kirin. Parêzgerê Kurd kî ye? Yani parêzgerê Kurd heye nizîkî pedekê ye, parêzgerê Kurd heye nizîkî yekêtî ye, parêzgerê Kurd dibe ku nizîkî Îranê bê, dibe ku nizîkî Emerîka bê, dibe ku nizîkî Tirkiyeyê bê. Me bes ji wir çi ye nexuya ye. Yani divê daxuyaniyê de xuya dike ku ew negeştîne encamekî. Negeştîne encamekî û tiştên ku dizekirine nav çapemeniyê pedeke dixwaze parêzgerekî bêalî xuya bike. Ew jî nexuya ye. Parêzgerê bêalî çi ye? Yani parêzgerê bêalî du sê kesan diyarî dikin û dawî de dibêjin ev yekêtî ye, ew jî yekêtî ye bila ew bibe. Lê ew bibe ew ê ku bibe gelo ew ji bin ve ne girêdayî aliyekî dinê ye
مرۆڤ لە ورداژی دنەرێک و بەرێدا لە ئیستۆکە نووسا پڕچێ بوونە لە بناوێ بێئالیدا بێئالی کیە ینی دەبەک و بێئالی پەدەکەیەکی پارتیەکی دەستێ دوو بە مرۆڤ نزانە ڤان تشتانە ینی ئەڤ یەک هەنە لێ ئەڤ خویا دکا ینی ئەڤ هەڤدیتنێک و یەکێتی چێکرد پەدەکەی چێکرد بە یەکێتیێرە هەنێک تشتان خویا دکا ینی بەریا چەند ڕۆژان لە هەنێک چاپەمەنیەدا دەهات گوتن و ئیبراهیم قاڵن هاتیە ئێدی هەڤدیتنێن ناوبەرە پەدەکە و یەکێتیە بلۆک کردنا سەکناندنە نا ئەو نەڕاستە هەڤدیتن نەدانە سەکناندن پەدەکەژی نادێ سەکناندن بەقاسی پەدەکە لە بن باندۆرە تورکایە پەدەکە مەجبورە ئیرۆ حیسابێکی ژی ئیرانی ڕابکە ji bo çi hesabekî ji Îranê rabike yanî em lê dinarin bombabaranên Îranê li ser Hewlêrê û derdorê wî çiqasin û ew bombabaranên rastewrasiya Îranê bû bombabaranên dinê jî hene ku rastewrast Îran li piştwanî ne lê hêzên nêzik Îranî ne heta kes nizanî kî ne jî لە سەحرایên Mosul û Kerkûkê de dikarin dronan bifirînin mûşekan bavêjin Hewlêrê dikarin her gavekî wisa bikin û kesek nekare tiştekî bibêje hêzekî hikûmeta Herêma Kurdistanê pedekê nîne ku li hemberî wan bisekne ev hîsabek yanî hîsabek ji wê yekê radika lê hîsaba duwemîn pedeka li Mosul hêzê wî heye yanî li encamên hilbijardina heştê kanûnê هەژدەیە کانونێ ببورین یا ساڵە چوویدا پەدەکێ لە مووسڵێ 4 کورسی ئانینە لێ لە مووسلێژی مینە کەرکووکێ هێزێن عسکەریە حەشدی شعبی لەور حاکم و شەنگال هەیە مرۆڤ گەرەک حیسابێ vêyekê bike yanî heger ku pedeke heta dawiyê bixwaze hevdîtinên Kerkûkê blok bike an jî guhdarê Tirkiyeyê bike ku bi yekêtiye re neڕûne ihtimalekî mezin heye li Mosulê zerer bibîne yanî hinek kartên dinê li hemberî we bekar loma jî yekêtî hem dixwaze ji Îranê rabibêje ez hazirim bi yekêtiye re biaxivim hem dixwaze ji kîtleya Kurdistanî re ji cemawerê Kurdistanî rabibêje lê binarin ne wisa ye ew nerast in ez ne li bin bandorê Tirkiye de ama ez bi yekêtiye re hevdîtinan çê dikim lê pêşniyarê me cuda hene lê ew hevdîtin ne esas in mirov gerek li hevdîtinan tenê nenere ji xwe partiyên Kurdan weqasî hez ji hevdîtinan dikin sêv û porteqal û moz li ser mêzê dênin çerezat li ser mêzê dînin û bi hev re rûnin bi hev re bikenin lê encam çi ye ev gerek mirov lê binere ev yek heta niha xuya nîne lê em divê baweriyê dane ku kartê Îranê bihêzin û di heman demê de îro ku hêzên nêzî Îranê tên bombarbaran kirin ji aliyê Emerîkiyan ve hikûmeta Iraqê jî ihtimala dengê wî zêdetir bêbîstin li Kerkûkê siyaseta hikûmeta Iraqê jî heye siyaseta hikûmeta Iraqê jî wek ku tê gotin bi taybetî jî li çapemeniya Kurdistana Tirkiyeyê tê gotin ku hikûmeta Iraqê 100% li bin bandora Îranê de ne wisa ye hikûmeta Iraqê بەقاسی ku li bin bandora Îranê dabê hîsabekî wî jî heye ku Iraq nebe Îran ji bo ku Iraq li ser petrolê dijî tenê petrol Îran tenê petrol nîne Îran dikare xwe xwedî bike ziraetê wî pir mezin e medenê wî pir mezin e her tiştekî dikarî bi xwe çê bike û ava bike Îran piştê wî bi bazirganiya Çînê ve girêdayî ye lê Iraq ne wisa ye heger ku Iraq nekare bi petrolê bifroşe wê ji bir şan bimire petrol jî bi dolar tê firotin û heger ku Emerîkî bixwazin dikarin embargoya dolar li ser tînin kartê dolar li hemberî Iraqê bikarbînin û bi wê rengî Iraq berastî perêşan dibe Iraq loma naxwaze bibe Îran
عراق دەخوازێ کارتێ ئیرانە لە هەمبەری ئەمریکا بەکاربیێنی کارتێ ئەمریکاژی لە هەمبەری ئیرانێ بەکاربیێنی ئەو خاڵێن زراف گەرەک مرۆڤ ببینە لۆماژی سوودانی بە هەردوو ئالیان ڕا کار دەکا ژە هەردوو ئالیان ڕا حیساب دیکە بەوی ڕەنگە ئەو سیاسەتێکی وان هەیە یانی مەدید دەدەمێ پێشدا ئەو سیاسەتە ئەمریکیان و فدراسیۆنێک ئاوا ببە و پشتی وێ گەلک گۆهڕتن چێبوون و ئەم بێژن چین و رووسیان بە مالیکیرە ئیتفاقی پترۆلە چێکردن و کۆمپانیایەن ڕۆژ ئاڤایی یا ئەوروپی و ئەمریکی بە پەدەکێرە ئیتفاق چێکردن تورکیا بە پەدەکەرا ئیتفاق چێکرد ji بۆی پترۆلێ و پشتی وێژی داعش هات مەدید هەنێکی هافسەنگی هاتن گۆڕتن و پشتی وێژی ئەمریکیان دیت کو حیسابێوان حیسابێ ئەو دکە نایە مەشاندن یعنی ئەو حیساب دەکردن کورد و سن عربن سنە لە بەغدایە بەهێز بن بەوی ڕەنگی باڵانسێکی چێ بکەن لە هەمبەری شیعان ینی باڵانسێکی چێ بکەن لە هەمبەری ئیرانی لێ هەر سێژی هەبن ینی ئەمریکی دەزان بەبێ ئیران نامەشە ئیرانجی دەزانێت بەبێ ئەمریکی نامەشە حکوومەتە کو لە بەغدایەژی هەبی گەرەک حیسابی هەردووکان بکە لێ دەداویێدا مەدید کو سنی پرانی چون ئالیە ئەلقاعیدا ئالیە داعشێ ئەوژی بەغداد لاوازکردن ئانجی لە بەغدایەدا وەکی کو تێخواستن ئەوەک نەکردن پێنگاوەک نانین ji بۆی و بەغداد بەهێز بێ مؤسسە دەولەتە مؤسس لە بەغدایە بەهێز بێ پەدێکی وێرەکەژی زێدەتر ئەڤیەکردن مەدید و حتا نەهاژی ئەڤیەکەیە دەناوبەرە بەغدای و هەولێردا تەکلیەکی ڕاستەڕاست نینە کورد نەکارینە لە بەغدایەدا بەغدایە بەهێز بکەن لە بەغدایە خۆ بەهێز بکەن و استراتیژیە ئەمریکا لە عراقی ئەوە ئەمریکی کورد دخوازە ji بۆی و لە بەغدایە هەبە نەوەکو بەغدایە پارچە بکە ئەنجی لاواز بکە لە بەغدایە بەهێز بێ بەغدایە بەهێز بکە کورد ئەف داخوازنانینجێ لۆماژی تو لێ دنەڕی پێشمەرگە ناین نەهاتن یەکگرتن نەبوو یەک نەبوو مؤسسە کوردستان نەبوو مؤسسە هەڵبژاردن نەهاتکردن مەشروعیەتە پەرلەمانی قەت نەمایە خۆبەری لاواز بوو مەشروعیەتە پەرلەمانی قەت نەمایە نێچیروان بارزانانی و مەسرۆر بارزانانی گوتنێک و دکەن لە سلێمانیە پێشمەرگەیەکژی پۆلیسێکژی حیساب ژۆڕاناکە گوتنێک و قۆبات تاالبانی دکات لە دهۆکێ پێشمەرگەیەک پۆلیسێک حیساب ژێڕاناکە بەوی ڕەنگی مرۆڤ لێ نەڕێ کوردستانێکی دوو پارچێژ تەرەفێ دوو عەشیرەتان دوو ملیسان دوو گروپان تێ ئیدارەکردن و تشتێک ژێ دەڕناکە لۆماژی ژی مرۆڤ لێ نڕێدا ئەنجامدا سیاسەتە ئیرانی و سیاسەتە ئەمریکیان دەوی واریدا نەژە هەفتوو پڕپڕ جودایە یعنی ئیرانیژی ji بۆی و وسا حیز دکەن عراق دەستێواندایە دەخوازن کورجی لە عراقێدا عراقێ بەهێز بکەن بە بەغدایە ڕابن ئەمریکیژی فەیەکی دەخوازن ئەو خەتی زراف ئەم گەرەک ببینن و نێزی هەبن ینی کیژان خەتیدا دووری هەبن کیژان خەتیدا نێزی هەبن ئەو حیساب هەمی گەرەک بینکردن لەسەر بنگەها کوردیتی و ئەتنیکی سیاست نایەکردن لەسەر بنگەها سنی و شیعە سیاست نایەکردن سیاست تشتێکی جوداترە کە ئەم لێ بنەڕێن لە کەرکووکێ چێ دەبێت لێ ئەف دیتنێن من بوون دەمێ پێش ئەحتیمالە ئەو تشت زێتر دەرکەون لێ تەجروبەیە بەرێ ژمەرا دەبێژن و ئالیەن و کارتێوان لاوازن دەنگێوان لاوازە هێزێوان لاوازە لە کەرکووکێ دەخوازن حتا کوش دەستێوان وەرێ 5-6 مەهان حتا ساڵێکی تاخیر بکەن درەنگ بکەن بلۆک بکەن هەفدیتنان چێ دەکەن لێ هەفدیتنان هەفدیتراندا ناگێژن ئەنجامەکی حتاکو بکارن دەخوازن تاویزان بستین کە ئەم بزانن دگەژەکو حتا بەرنامەیەکی دنێ سلااف و ڕێز